jo wanya me ko Teshie plug ne wo yele ifon ko be ke de ba na wo ye ne wo ye Teshie Adoemli o chine okay Adoemli bi ni ya ni no tumo fe no tumo no ya na Adoemli e kama tie benka wo ba twa ya dafi e ha ma ni ma ba na Adoemli ni bi papa jini yo Adoemli mene wo ye August Town Sports Bar mi okay CEO na jabana sa de gba fiu kenya mi no di Sheriff ye bi kenya ba ko here we na asave we bi e for papa drink Emmanuel color red ntra ke be no kutomo pineapple ke watermelon na misi chale no go juicy let's start soon okay this Sheriff ke was see you by sanibi mo mi fio you be nye me ko we Teshie plug mo be nye le ngbe ji Sheriff kolimate yeah Adoemli form biji no mene me chemba nhia ngenye mi nu ye bi ene CEO of August Town Sports Bar and Grill yeah no mene ho jai plug no ba sumage wo bi bo gbe you are chum Patrick Kote no August Town wala ga Teshie Adoemli shi wale no ni pote na afio keje mene ni wo ba inside ni ko wona ko wasu no gbala ni bi ni yo bi ene mi fiu bona fe ni man bi ni ko Teshie plug ale no ni ya no August Town okay oh August Town first of all it's a sports bar no ni wo nyeme hiele titliji amba ko obo keni bi shin at the same time when restaurant ni ko to ni hu oba na lo no o che yoko alo ma nyan ko to do kala be shin bi e fine ni oba nyan do kala be shin cocktail un solo ni cocktail ni fe kachiwa no ye shibam ngema bibo no ko ni game chuchu East Legon ke big places wo na ya shi agemle tra na mi wona e ko ya Adoemli ni shi ma bibo kinklan ge Adoemli form biji wa lo Adoemli je okay gando Jimmy yeah ni mo Teshie Adoemli if you again no water shin I was in grandmother shin okay o mo bi e kra mo ndaye no bo so Adoemli ahun no ma bi wa mi ni motivate bo ni o wa fe ni kenu ko ye Adoemli because teach we wala ye Adoemli le gbe papa be bi ma bi wa ge mi ni motivate bo no wa fe ni kenu ko ma Adoemli o na ge to be ni ke bi enje wo fe be ni mene Teshie gbe if enwo wona ni inye mashi bi ene ni asa mokoma da ihale o ken bodu mo na no ko fi we masu ma ge show what's August Town Bahi branches she be sanima start here mi shia because ni ko around there ko ke o to we ko do ko boy fine o ba na ko do ba ko ye shia ke ta fa che moko ni o boy fiu alo osumo ko ni gidigidi yo una because boy say peace mo ko ni ka ko bola bolo aje ke ka ni bi ye bi e oni yo na ka ta fa che oni podo ko wife alo girlfriend fu eyan se ni ya ko bo ni gbetene wona ge ye hu e amba na interest here football ha e won ke o be sanima ma create ko ni na ka ni bi e fe ba nya ya no ni o ba nya ni gbogbo mo ke obuo ifiu alo ko ni onupa koko ojibo to be ni okobo yo ne alo original don me ke ni bi na me ton ba ma te ni amo amako abi nbe fi o we ibanya ni bani ibata shini ekwe yo sani bi mo ko oji keji ale no Adoemli ye ni August Town yo bus stop yo mo ko eje tama gan ashama ni ekole eto ni egbo e ba mele August Town gbe ni e ba ni ba tashi ni ke mele oh of course nge bo yo na potential never feel birthday parties can be oh okay if you are in you are welcome oh ba ni standard no we use o e bi ene ta fra che je atuma afi do ku keke ko ba ko ice phone we use o je blog na afi na aja yeah look fine no fana afi e bi standard every be den chareba number vet no no afi e bi ene you rest assured that show ko ba no fana afi o is hygienic ni ona problem ni wa ba bi ene wo na age me ba yin inside na mako bo bole ke o wa na ko eni o ahishka to be ni chon yen ni etumo e ko me na ko bo na ko age shi mama ko bo
5 cedis, 10 cedis, 3 cedis. Be in a restaurant. She sports bar. They were ball Jemabu free. Yeah. They were call bar, oh drink. Tombini. Okay. In club my here and yes. Hello, Uni, okay, Ubesh. Yeah, well, I better to more Hishka than Uba attaching. No, you know me trying to get DNA, call bar, malt, Jew, coke, Jew, call here, call ball. Our church, community, Nana, walk ball where you are. Hello, yes, sir. Ni August town where you ni where Adoemli wo ba hia wo ba Teshie Adoemli sanifu Adoemli eji egbeme uji pi mokotumo Khalifa no minimally Khalifa e ma mi nwentuji no ni ma Adoemli ba stop ese ye ni bia wo opposite nye August town opposite no ye no mi ma mi ma je agbene ni ma te jato brimpo ni mo fi amule lo original don e ma mi ma hia na follow lenche we video Adoemli no bona agbene wo current MC ni po honorable kuzo lewa Adoemli no leweje ni wo gbegboyin ni me ko me yu o Teshie Adoemli this 2025 century ni ake August town wo Adoemli o je ni bi enu ba gbele oni ni emi ni o ba ni o yu no go feel ni mas market ma bi ji ake she afin she amesa e jama Yes sir. Yeah, yo ni mi mas market wi mo ne ge ha o ma mi me wokola ge wo nyeme ni ejenu na me gbadwe ameti wokola ga ameti she gbe ken bi eni ba in believe wa ge she one chosimo she a chosimo yeah agbene 2 no gbe she mo chosimo na agbene 3 school ya I believe I get she gbe ken before na the bada e chon ken bi etene mi no matter what e ba turn out bon papa yeah she ke wo han ni chosimo enyewo no de baba la get chu gbeke bi e ba dani ambako souvent comme ni ke bo young guy wo ye jeme no bo mi to ye no miss na ke bi na fe fiteko to mo no chumo ko ni o chu ni bon oke ko yeah dan abake o mene ashafu mene afine ke wo ke be ma igu oshi no to make beji shi afin shi ale mesa America po atwatu ya dimi o mene o ba ga shi ke mu ke bo America o ya o ba ya yes se inwa ja info na o we mo tun aga shi ono fe na no fe kwa manem Adoemli ne no no da no ke ono fe no e shi because of be no you aga anachose mo aga chose mo no na ye wo ne egole suban ni aje ko ye Adoemli ni ayo egbero ye Teshie aga eni ni oji ekoko ke chon ni bo onye olive life no ya Adoemli no ni o ke fo no aga chose mo no na ye wo ni onye ona na aga chose yeah anokale ni madakra ini Anglican ya so mo Saint Bartholomew o jeme achose wo ya Sunday school yanti ke oba fi ba chewo legun apa ke oba fi quiet time morning devotion ke na kan ni bi o ko da do se ko e o le e fun do le kapa be fin be le ba jide nche bibi ku me ni onye lo fi ni ta se ni ma ko kapa ke sin ga achu ni mi alo ma ko tun because of chose mo yeah nshi kama we sheriff ni ta se me pjo wani ala ga mi Adoemli no afọ mi in Adoemli lifetime say we na shele go down inu go down shele is garage si boy tituli ni ba yan Adoemli fe back stop ni eyo mo fi amu ameji me ni ba fe ni ke suba fun ji ni atu ni ska bo cho ko yin wu mi Adombi ni afo ame Adoemli daddy maybe ni manima chiamitan ni si chuchu no ni ile no mi ya school survivor ni Khalifa mami nwenchu yin lori ba wo we e wale chemi ni yo bi mo kutumo sami panadol editush me ini me amefe ame wala ajiomo no ajiomo na me wala abeleke ta chole ten lai jino na ajio e bi eni musa na egbomeke ekome no mi e wale chemi e bi eni sije suban fon ne gole me ko me yuo Teshie Adoemli bi ebe na kan life e bi ni se ni woman ko ba yu TikTok age anyacho Adoemli lewi Adoemli mene ni woke August town CEO ba pe ma chani bi ni chuchu ni agejin Teshie Adoemli first bi ene otema so mo Adoemli mo lago yawe awusa solimo chuken clean na ba ma Teshie fe e ma Adoemli bibi o ka gbo efe e ma Adoemli star kwele so mo Adoemli ma
Adoemli ke presby jeke Adoemli ke aboma jeke Adoemli le no bia ni bi ko me I reset Adoemli no na Augustin ye bi JT star ke ni bi street no agbeni Solenge hu efi o silver ke ni bi Adoemli this time ni won ya wo yin ni mo wona awon ake wona me ko me ni keni am ke ni keni bi mba no makpa ni me ko ma fa age ene me bo eji anunya lo shade papa lo fi wawawo age Teshie lo adumbi bona fe ni me gbegbo yin ke yo mo gbo yin na yo ke shio adun ke Teshie kuna na age je na age yo ene me ke ni bi chuchu ona ye bi do ke o na age nye me ko me ke ni me ba be wa na age be Teshie ni wole alo Adoemli ni wole etumo je America no ni was mage wo fe passport alo wona visa no ke ya economy e pe ni all different dabi lo pe bona bi ni ole no ni mo ye isba mi wona age ni wo ba na enwe wona age fe yele ke shito ke ni bi komeni over ene bi ene no Augustin ni no ya no jimo awo Teshie plug ele ene mele wo ke so okay no go solid masana ni anage Teshie plug ele di sheriff ele testing mic 1 2 bona dani ni mic em no ko oyo no go fan actually shit up no mi mo ni fi Augustin no yes Augustin afie no ko ba Augustin ko wa ni mi fi and again KFC ko test why you need chicken in alo Teshie me Adoemli bastop no ni ya gan Augustin Noko mi to ma ye ge chono no ye na di ona to nje ni wo yo eni wo ni ni FDA ba ba ko je me fin yes wo ba di Teshie se age Teshie fe na ke ko owo ka o te ko shon ta fra che no ata po no yo ni bi po ni FDA approve yes FDA approve o le ni oni eni e po condition mi ni aho ye ni o yo sin na no de ko ye o tuna no sin o ba ye o sin lo ya equation to be ni ke o standard ni yo bi ene me ta fra che bi go ne wo isle gon ke ekumenu bana na no ni yo o ke chi ben ke Teshie me o ma pa fa ke chi no ma pa fa o mo fe nto ni tran this time ne po eyin apa ko ba isle gon gbe to na Adoemli ni no ko ba na o sun lo tanu o wa ga no ko o ko ngem ka ka be yo ba fi ra ko ba ro je na ka no wo man da ka mo man da Tema you no go get on bien again ko ba in terms of moko never no chun office work allo student ko jibo the weekends we assignment ko allo your paperwork ko no to no fee we free wifi here Oh wow. ni ko ba Free wifi na no you go free wifi sale. Free wifi voice now. we free wifi ni ko ba ona okoko meko ogbelo laptop o fi no from Monday be do wa ko ya office na ka no chun minutes o he obina no be nyeme ni ne ko we Teshie plug tumo be ni in order ni olomu ele o man fo abemi no ewo Teshie Adoemli bastop eno ni ya gan jameji eni Augustin yo ni Augustin ni bi no ona mamo wo ye ni fin bi eni no afioye ke o ba no ba kwe bole se pe ni na go blaya bi go blaya bi a pampo ya TikTok shije TikTok no mpoa bo ehye o alo ba o ko che yo nye ba tashi nye relax nye ye no ko fi onye no ko fi o nye gen kwa nye ngbem chata ko no yo hia o ti apa hu sanu jojo mo ebi ke bi e hia weekends ami sure ke ni bi o ba ta Augustin esia eshuwe free wifi o ba kwa TikTok e be no sumo o yo da wi na ene plantain chibis alo mi male kon kapio oh okay cocktail e blogger ni o mi na ge wa to ma kekle ke je ko nibi ni yo bi ene e solid wa no masuma ge o yu enugu ni Teshie ke Ghana
ke jenko jeju e fa na ge lele chuchu be na mi le Teshie ke Teshie Adoemli e bele na kan no ewo sani nye me ni wo ke ame yo Teshie lo game wana ge beni jen challenge na ni bi yaye le wo du emu ko me ni me wo super fonjin ko me ni me wo o fe Teshie Adoemli no woje Sheriff ni Teshie Adoemli je kenke buole isele ko wi dan inu ko dan to be ni wi me wo masuma age no face o wo nga shida no ba wo nga ma bi wa ge energy okenkle no chumo no chu alo atutu ni ye ekomi ni minister na mo wo na ake ganu no bo no chumo ekomi chu mo ye shima ona ge ton be ni chu yin although me GCU be shimu inchumo buko no chumo yes amasa eko shi in beginning ya chuni koko biche bona Teshie ne no ni mo o boss ejie mi kete jowu ewo no ni mi to ma yeji ke o ke Teshie hin be wo no won hwe investors wo no won hwe wo kan hwe investors shi wo dan bo shange shu mene afi libi ne ke fio be ni wo wada nka ya ge shi yan ti kemete show ko yo su president those days no me papa ye pe yo je me me go to hospital no obana libi wo ne ke no na ji o shi fio ko abi wo mami me won ni ho ni amba ko ge shi aheni jena aheni ke je chele ye chi mu fe ete aya wo so ewo ke bo ncho ko yin fun to bi me ni ho ni amba ko ge shi ke se gbe ke if you to market ba because me ni me ni te ami fe ami ba sian ewo ne ke fio to be ni Augustin yo be na JT ye je me Teshie won egbele gbete ne ko yin ona ke afi ni bi fine no keke eko yin to be ni magam me ke bi yo ne original don me ke bi yo na mna ke o ma ke mbani ba fe investment agboko e bi ene mana ise okay keke amumini anpa wo be wa gbe ne ko te la ba di beach ne ke ahe we ke se mo no yo la ba di yo advantage fi mo ko di asha okay because ke example 2000 apio am like show money yo la ba di e ba yin po ke baba mi tu si go no di asha ma wa wo lo ye wa get share wa do am yes e wo ke wo se ni investors e ba ni afefe ni bi ya Teshie wo bi e no ni ba benefit wo ma pa fa ya shi wo ke wo ba ni dia no sometimes Libya ko many wo you wo na be ni wo ba yele yeah because tafra che do wa bi te wo ni je boy po ni ba ni fi ona ka ni te ba fi ton ba ni si ke o ke fun bo no onye me Teshie ma no age o ama me fi o fi o ni ma yele o ya ni mi we ra do ewe mo kuku pezi jele mi egbele ni Teshie ni re yin ni ewo ni tutu e ajo montele mi ajo shosho bombe pe di na ba ko siniye sibi ani jele mi egbele fi na ka fese o ya bombe no ba na yesi ni aba serve bogani bi ni wo kan mene Teshie no Adoemli no ye ni bombe yo no anaye ko tumo ne keni onu ata no egbele o wole wo wi mu kadi wo ba social media ni wo wi ni Teshie ne keni Adoemli ne ke wo no wo kan fite woni ageke mugonje ko ni ba ni ba gbele tumo ni ye bi eni weje wo fite wo gbo mu si we nto ni chomi age wo hye mu papa na na age Teshie lele gbeme wuji yemi gbeme pana yemi yo CEO radun no CEO na gbe question kwa alo na gbe advice kwa maybe wa ge August town maybe egbele o ni me time enga bona fe ni kemo konku ele time ni baba bi ene ke time ni enye ke ba. Okay, we're egbele from Monday to Sunday from 11 to 11 she will pamole it depends last Monday ke tomorrow oba mi lo Teshie enjoy ne here no le sanu na tu ani o get 12 due 1 due ne ba Teshie ke won wopa she ke e ko ni days ni me be no le 11 ke wopa we aga no ofe sports bar we ma bi wa ge o ya interest in football ni mini team we support. Okay ball be ke make ball se no yen ni mo mene nke ba gbele bi because Benin money kente ko ma feel ha
ke no ni ta wo afla che AP ye ni ko ti ye onale naka ewo do fence enye ni ke ba bilene ni team ni support of Manchester si mi e ono gbe tan e bo won de won pa amese obi ana Mourinho fan ji mi ke Mourinho ba kotoko ke ba oli ni aga ni football fan ji bo Teshie wona enalo ipi na mi trouble mo ko tumo wode nte wo Godfather life pa 7 numo e fa ni wo Teshie blog won ngabo wona aga yo ani mo egbele gbaale ena Uganda mainstream me a coach aga ni osuro ball mi no ba ni owe en ke achievement ni oh láyẹlẹ ni mada Teshie fe lai 7 ewo no ni issue han le dia ke si ehiye mi ne ke fi ne get experience what's a mas market man ake o coach Blackstar o fe ji wo fe wo shi because mu ye mo ko ni manager ni etwabo actually Steven Sowa bia na Azerbaijan try Azerbaijan number Teshie ni no we what the footballers comme ni Amidjo no mokotumo Patrick Ama Maxwell Kwenku se san ye vision ke Shadrack Sowa ami fan ami vision and on time we are ami matches can be because ni o into football no your interest football me maybe Teshie le Jeremy Makebu e produce footballers pi afine Blackstar ni den che moko emi jale boni no we footballers pi ni amwami ami mini nga wa ami through Teshie blog oh players ma ball try e be easy especially for the wo dia na Africa no ko ba try ball e be easy shin ame here feel sometimes when you start back in your call matches can be your shin fair is capital intensive but na shika na get feel je beke bi ashika e one player at a time obi ana ni nyani ke Steven Sowa we ko ne makwa ke shu mana mo ni one thing mi to ma ye won ji mo fe won ni ko Teshie blog ene me ni yo ogbe fun ke fa me wi ne me hu ball natural Blackstar community ko be alo town ko be ni e produce more players in Blackstar for Teshie ke mo e doubt e ba ni ke e ba hin because yes ke won che license ke enemy olele John Boy Clifford ko Abuaji atra Amate e atra bo amecho mi community ko they produce players in Blackstar wo nyeme ka me ba media no ke fa me project na me hu ko na ga show wo ye dibi kwakwa je da na ni they feel again ni nyema chombi eni mo nyon chombo ko chonje me I don't feel ni my way be mieme ni ko we Teshie blog CEO efengbe egengawo ke e support alo enile e fo blogger no Teshie boy la ko ke ye wo azao ye ashedu keteke gakeke fante woga wo epe bona no on pa le fa ge Teshie wo we ni bi pepa ye bi eni no wo ke wo ba media no wo ba wi ni bi pepa ya jepo fe nyeme ye ekome ke yin ekome na ba ya wonga na ba wi o chuchu Teshie tumo no wo fe wole ishona mane wo teme gbe woni mi ke wona mi ami shanlo ami tewo ni ami ke fe ni mene wo ba na iku wo ke wo ntu fun wo so le mo ke wo fa ipa moji wo ba ya yin lo wo ba she show fe ye ni wo ni mi ke wo na mi she alo ni mi she mi wo ke wo ba wi enuku wo wi papa fe be ni wo wi fun alo si oje na ka magano mi wo ni adun Ibrahim ye no go fi oni ba wi yo be anyame ni ko Teshie blog no be o ke wo san gba e ba na gbe ni ye Augustin ke emi bi fe na efi bi Ghana aban ni ye sisi nto ge FDA e ha me woji ake na ametu be amani ametu be no ya e ko mani ofila ke je me pe na regulate ye Teshie Adoemli FDA bi ni ye Augustin no tumo nshi ni ba mode ne wa Augustin le we no tumo e session to me no na he ko mani session because Augustin standard and get one e be high notch ni o ne ba mode ne support Augustin I Teshie blog akwara mi na water le make sure ke no fe no wo fi o okay yo onu akwara mi na water bo mo da ke de me ne ke ya o ba gbon akwara ni e ra don ye plug no